Mamisa enchia na menka cho se ase hia bi madika ka cho se ya woda bia ene benada bia no sabri be the minute do ebro e Ghana nkomo na me no obedi no so simple e fa kese na agina yen timamufo no de bia da ye de ani kosi wona ye amanyosem ene nipakuo bi na ye gyae ho afiri komo ayedi nim nti za Ghana nkomo ayebedi nyina no wa ote oman ni mu no so no enioma wo ya ebo Ghana enso yabu eni aguso very important eberebebe muso amene amanyofo no so atimi edinkita ho na afi obi nso wote bia bi ma ensem fata na ebu Ghana ekodichi no yedi san komo no fapem ni nyina ne se ebewie no na ese Ghana ana edi inkunim eni ntina me ka cho se enne na me ne wahye ase ebnada ene ya wode bia na ewo bedwam dwumadi edi na no paso no yedi Ghana nkomo a efa Ghana yi edi ni Ghana enkoso no ebebrew ene tie na me kai o ebribia da me ka kiro se oman ni beye yi a enyina obiso ejina me no mi no nyina so oman ni betumpon a enyina obiso anase nsu se esese asomasi na eye ejina me no mi no nyina so ebribia da so mi wasotre kase baabi a wo hye bia na adwuma bia wo ye de aboa Ghana bia no wo ye ni yi a Ghana nya ho mfaso e ma wo so nya ho mfaso ade ba kwa mpese me catch up enne se wo ye Ghana ni edi Ghana nkomo ne se hweyie na wanya de ense emfata ama Ghana enima ngwase enu nti na meka o se uton ade titu eye ni bronya brei mu no na sa ade na de hia me kese parity efi se ehunu bi penti na abo asrewa oje ne ba oyi na ni to nchen edu bra etise mu a ana ho Ghana fo a won mpe Ghana yie edi won nuanu mankasa wu hu omsu ni omban enu ade ya ankasa enkomo a yedi wa akiro ade ya ka ho asema kan no Food and Drugs Authority akoso Ghana ni mapamu a ono ene Lebanese ni akasi ani a ensa ye ton wo monten so enuane a ye ton wo monten so no ono atwam enso wa nkrata no na odi ade ahyeso fofo afam a echese eyade a ebetimadi ana ebetima no se uye ni se ya na unya Ghana ni papa se koba ni se ya na unya Ghana ni papa enu nti na metwi adwene situ se Ghana nkomo no yemfa fobuo ni nkoma amanyosemfo no nko a ye behwe yankasa ye ho ni hu se driver ni a wonam kwan so a wokọ wankasa hu se o wipe anye adwuma o ta enye papa o hyen nankasa enkoyie nanso nam sika o penti na mpanyimfo so asontimi nko o hyen a wotwi no nti no biribia da de hyen na ho na ekowu anipa kowu a ye se onyame na de ma onyame na agi eti ye behwe ase kai ye ho se saa esu ni ban bi e wo emu a enye papa wankasa so ye Ghana ni ho wona monten so udu baabia wayu bema na wona wodunso yi eno ma Ghana na epese enya no etimi nimu enwie peyo oso ye Ghana ni adwuma shell se no nwotwe pepepe se osum Ghana se ho Ghana ubedu adwumam du mienu na no mienu asa atam bag se mekobo mpaye anama pon adwuma eba se ya enye obia na osisi no ye se osisi ananse a osisi wo ho enti ene se ogitum se wo ye Ghana na Ghana ni na ogitum se achia enso emu ya ade ba ko Ghana nkonwe medical won say you have an extra responsibility say we ensure say oman Ghana enya amanyuko nko adea enya amanyofo nko adea enya Ghana mampanyin dia enya minister dia enya director general bi dia eye menne wumienu nyina yaka bom no ana Ghana etimi mu ewie peyo enu achi wo se ne yebo ne bi koso opotem wadwumam ani bia wo na obu wani gusu a ka hunu se chichi bia ne akire o se wanka ho asem no anyi aposifo asutira ote hwa na obi no nsia adane no ndu enti de ekoso bia nso wo potem a enko yiye bia no ka hunu se obeyi mpanyimfo asutire ade ba akokora me pese me ka kire okora ne se enei yenye each other's keeper very 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 important oman Ghana enna ho ma abusuakuo bi saa pepepe so oman Ghana enna ho ma nipakuo bi anase nipa funku bi ayabom oman Ghana eda homa me no mi nyina wo immigration officer wo je 5 cities no ama border ya tum nipa time room wo ye centroni wo je sika na nokura no watimi akata so wo ye dwadini wo de boa eni kwanso wo de to onioma so to so na wo wi akwasi ada wakoda asori dem wo ye Ghana ni mapa wo ye chechire ni wo nyire ho nkyira de wo wi awse oman ni mo ayehye ba bia ayehye se ebeye nwunu emu beda wo bokọ de amaye de a na eyesu ene ye ban na sese hye ase ehoro na adwene ho yi efri se wanka se wanye Ghana yi a Ghana nkomo no ye bedi ni wiase afra na nyina so enko yi ma oda
me sra wa ka kire se esese wo hunu se ye ni Ghana wo ba bia apart from Ghana we ti biri bia da on hyehyeye on susuye ene wanam ontuo bia na enye nneoma ese fata ebema Ghana etimagina brane na mo awo ya manyo se so muntie mo goro ya topre ache ti Ghana nkomo nso no ebe koso apam hontoma musinto ene mo mreyo ni asa adamase mo ho de nso amode ye adwuma etitie se wo ya manyo ni se wo do manyo ko bi a ye mfa ho ni ba bia ugina ane ye mfa ho ni nipa oye sebe de eni ma ne se ebiri bia Ghana nkomo ba no de ebema Ghana etimi akonka etimi agina brane enkomo ne ebedi amanyo ni wo de hunahuna nko na wo se akaw wo de asisie nko na wo se akaw wo de oso mu ade eno na wo de bedi adwuma enye Ghana nkomo so be ka kire se Ghana wo ho ansa na wo ba Ghana wo ho ansa na MPP ba Ghana wo ho ansa na NDC ba se sha se adwene wo sa kwan we so a Ghana yi edie ni Ghana nkoso no ebedi mu awie peyo ma me ka wo sofo no so wo de fufu edane kwaye eni ti wo ya akwanya sa nyina etu anamon bi a ubu Ghana fo kwan bi so enye papa nso hweyie so yo hene so hweyie nana no ma na mogye nsase aboso amu binum kra eye galamse ne ye we nyina wi a adedada na no ne ye se esa pensa kira ye wo Ghana da bi nsa no it start with you ti hye no so se ebenada ene ya wode bia no Ghana nkomo ana me oman hene Kwabena Sante me de bebro nkomo bebre be didi so aba ebeboa ama ye kona na ye hye no yetimi bright ni ye mama wache madawase ebenada ya wode bia Ghana nkomo ye de bebro meko nti number mesrew ebia na obutu baabi wo mpeso abi so wo hye tokoro bim enioma bi koso Ghana fo bi su ni omoban enye papa efieru abinum ni ye enye papa Ghana fo adwuma die bi sukuu fo bi aticha fo bi omo ni ye enye papa number wo betimi ni madi nkita ho ewo ho wo de fa WhatsApp me wo de WhatsApp me wi a wo beti se nkomo a ne me boy no ye Ghana nkomo a eho onfaso no ma sha ase eni wudi e saa afidie so eye 054 tie 973 7326 minka sefre me se minka sefre eno so bi no Ghana nkomo bi no asode kra de te se bayi ye kana ye nwie obi asase efre me se WhatsApp me Ghana nkomo no bi ni o ye su ni ye ban no ye nkoja me no osame ho minka sefre me se nyoma hu o potem ni usuku mu ni bia enko ye hospital no would you just WhatsApp me the team will call you ye su ni ye ban the black mentality is too evil minka ya na nhihye kwa so ya dey problem udi asem no aya kan so no a problem man for ha osimi free ho be ni enfre is not free 054 973 7326 WhatsApp se won komo na udi wo so no eto asum na eso ani a ye bebo modia ani odi nkomo akinkyiremu yie me dase se waje atum se benada bia ne ya wode bia no oni me oman hene Kwabena Sante be hia e obedwam so yetima di Ghana nkomo ne yie efiri se Ghana se ya ese egu ye nyina etiri so se Ghana ye yie a eyi ma ye nyina beko bye bye.